tunezezwe no kubasuhuza mu izina rya Yesu. Katusanyisiwe olokora musako mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba mwiza w'umugisha mukawungezi kano akalungi ak'omukisa uwo Imana iduhaye amahirwe yo kugezamo tugihumeka. Mukama kubanga atuwadde omukisa okutuusa mu kawungezi kano nga tukyassa. Reka nezezwe no kubakira kandi kasanyuka okubaaniiza n'okubagaliza emikisa gya Mukama. Reka kandi nezezwe no kwifuriza imigisha abashyitsi turi kumwe nabo. Ate nsanyuka okubanga mbagaliza emikisa abagenyi be tuli namwe. Rero muri mugoroba akawungezi kano tugiye kongera kwiga ikindi cyigisho. Tugenda kwiga ekyo kwiga ekirala gikurikira icyigisho twize ejo. Ekiddirira ekyo kitwayize ejjo. Icyigisho twize ejo kitwayiga jjo cyari gifite umutwe uvuga ngo cyari kino omutwe ogamba nti gukiranuka kwemerwa n'Imana okugereranyije no kutemerwa n'Imana. Obutuukirivu obukkirizibwa Katonda wabugeraganya n'obutakkirizibwa Katonda. Twabonye ko muri Bibiliya Twalaba mu Bayibuli habamo gukiranuka ku buryo bubiri. mulimu obutuukirivu bwa mirundi ebiri. Uburyo bwa mbere Ogusooka ni ugukiranuka kwemerwa n'Imana. bwe butuukirivu obukkirizibwa Katonda. Uko nguko twagusomye mu Baroma mu gice cya 3 Twasoma Abaruumi essula eyokusatu umurongo wa 21 olunya olw'abiri haravuga ngo icyakora hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. ne bagamba nti naye waliwo obutuukirivu bwa Katonda obwabikkulirwa. budaheshwa n'amategeko kuno nga tetukufuna lwa mateeka n'ibyahanuwe ari byo newankubadde ng'amateeka ne bannabbi babikakasa. kandi twarebye gukiranuka kwa kabiri kutemerwa n'Imana. twalaba obutuukirivu okubiri obutawebwa na Katonda twanditse mu Baroma mu gice cyaho cya 10 bwalekera mu Baruumi 10 umurongo waho wa mbere kugeza uwa olunya gatatu olusokotwa ku lwokusatu haravuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana nti mbakakasa nti balina okunyiikira mu Katonda ariko ritava mu bwenge naye nga si mu kutegeera. kuko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko kubanga bataamanya ku butuukirivu bwa Katonda bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo bagezaako okweterawo obutuukirivu bwabwe bituma basuzugura gukiranuka ne kw'Imana. banyooma obutuukirivu bwa Katonda. abantu benshi bazi ko Bibiliya ivuga gukiranuka no gukiranirwa gusa. Abantu bamanyi bangi nti Bayibuli eyogera ku butuukirivu n'obutali butuukirivu. ariko Bibiliya ivuga gukiranirwa ikavuga gukiranuka kwemerwa n'Imana no gukiranuka kutemerwa n'Imana. Bayibuli eyogera obutali butuukirivu n'obutuukirivu obukkirizibwa Katonda n'obutakkirizibwa Katonda. ejo nababwiye ikintu gikomeye. Era bagamba ekintu eky'amaanyi. iyo umuntu arimo ava mu gukiranuka Omuntu bw'aba ava mu butali butuukirivu ashaka kujya mu gukiranuka ng'agenda mu butuukirivu, hagati aho ngaho Satani yamuteze umwobo wakati awo waliwo ekinnya. witwa gukiranuka kutemerwa n'Imana. Ekinnya kino nga kiyitibwa butuukirivu obutakkirizibwa Katonda. nk'uko twabibonye ejo nga bwe twabiraba jjo. abantu benshi cyane basenga Abantu bangi abasaba baba bafite gukiranuka kutemerwa n'Imana. baba balina obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda. gukiranuka kugizwe n'ibyo abantu bashoboye bakabikora. Obutuukirivu obukoleddwa n'abantu bye basobola ne babyekolera. kugizwe n'ibyo abantu bashoboye kureka bakabireka. Okukoleddwa abantu bye basobola okuleka ne babireka. gukiranuka gukorera inyuma ariko kutajya guhindura umutima. Obutuukirivu obukolera kungulu naye nga tebukyusa mutima. ariko gukiranuka kwemerwa n'Imana naye obutuukirivu obukkirizibwa Katonda gutangwa n'Imana ubwayo kuweebwa Katonda ye mwene kandi guhera imbere mu mutima ate kutandikira munda mu mutima maze kugahinduka inyuma. ne kugguka kungulu. umugambi Imana ifitiye umuntu uri muremure cyane. Ekigendererwa Katonda kyalina oyo omuntu kinene. kandi Imana yifuza kuwuha buri muntu Ate Mukama yeegomba okuwa ekigendererwa ekyo buli muntu yenna. muri uyu mugoroba bwo Kawungeezi kano nno tugiye gutangira ibyigisho bizaba bivuga ku mategeko y'Imana tugenda kuyiga ebyokuyiga byebagenda okugera ku mateeka ga Katonda. kandi tuzarebaho ibyigisho byinshi bitandukanye. Tujja kulaba ebyokuyiga bingi ebyenjawulo. icyigisho cyo muri uyu mugoroba Ekyokuyiga kya kawungeezi kano cyitwa ngo imiterere y'amategeko y'Imana. kiyitibwa embeera z'amateeka ga Katonda. iyo tuvuze imiterere y'amategeko y'Imana mbese abantu twumva iki? Ekikulu otoza ku kikulu oba embeera ez'amateeka ga Katonda bitegeeza ki? amategeko y'Imana afite imiterere myiza Amateeka ga Katonda galina embeera ennungi itandukanye n'imiterere y'amategeko yo mu isi. eyawukana n'embeera z'amateeka ag'ensi. amategeko y'Imana ni 10 gusa Amateeka ga Katonda gali 10 gokka. mu gihe amategeko yo mu isi aba ari menshi cyane. Amateeka g'omu nsi ne gaba amangi ariko nubwo amategeko y'Imana ari 10 newankubadde aga Katonda gali 10, ibyaha byose bikorerwa kuri iyi si ebyo byonna ebikolebwa mu nsi eno abantu bakora ari ibikorwa cyangwa ibikorerwa mu bitekerezo oba abantu babikola mu bikolwa mu birowoozo byose biba bifite itegeko rimwe muri ayo mategeko 10 ryitwa
byinshi byonna biba birina etteeka limu mu mateeka 10 nubwo agamenyeddwa bigaragara yuko yanditse mu buryo bugufiya ari 10 newankubadde gawandiikiddwa mu ngeri nnyimpi nga gali 10 ariko ayo mategeko aragutse cyane naye ago amateeka magazi nnyo kugeza ubwo agera ku bitekerezo dutekereza okutuusa bekatuuka ku birowoozo bye tulowooza akagera ku migambi tuba dufite ne ku biruubirirwa bye tulina akagera ku byifuzo tuba dufite ne ku bitwegomba akagera ku bikorwa tuba dufite n'ebikolwa bye tulina kandi kugeza ubwo nubwo abantu bakwita umuntu umukiranutsi okutuusa abantu bayinza okuyita omuntu omutuukirivu imbere y'Imana ho ashobora kuba ari mu umunyabyaha maaso Katonda asobola kuba nga mwonoonyi yica amategeko y'Imana ng'amenya amateeka ga Katonda ariko mbere yuko dutangira reka dusenge nanone isengesho rigufi katusooke tusabe essaala ennyimpi nga tugenda tutandika Mana yacu Katonda waffe kandi ikiranuka mutuukirivu turagushimye muri uyu mugoroba kubw'imbabazi zawe tukwebaza olw'ekisa kyo kandi tugushimiye kugira neza kwawe kale tukwebaza olw'obulungi bwo ni wowe waturinze muri uyu munsi wose kugeza muri uyu mugoroba gwe watukuumye okuva ku makyo tusaka ongezi kano ni wowe uduhaye amahirwe yo guhurira muri uyu mwanya w'otuwadde omukisa gw'okusisinkanira mu kifo kino turagusabye ngo uduhe umwuka wera tukusaba otuwa omwoyo mutukuvu ijambo ryawe ribashe gusobanuka neza ekigambo ekyo kisobole okutegeereka bulungi ijambo ryawe ribashe kugirira akamaro abaje ahangaha ekigambo kisobole okugasa abazze wano kandi twese rizatubere amendeze yo kuzaba ate ffenna kitubeere entandikwa y'okutuuka mu bwakabaka tugiye bwo gutangira ibyigisho bivuga ku mategeko y'Imana tugendandika byobyiga bikwata ku mateeka ga Katonda turagusabye ngo ukore ku mutima w'umuntu wese tukusaba okwate buli mutima gwa muntu tubisabye mu izina rya Yesu tubisabe mu linnya lya Yesu amena amiina muri zaburi mu gice cyaho cya 19 zabbuli ye19 umurongo waho wa 8 n'uwa 9 olunya olw'omunaana olw'omwenda haranditse ngo amategeko y'Uwiteka atungana rwose kanziremu olw'omusanvu etteeka lya Mukama lyatuukirira erikomyawo emmeeme okutegeeza kwa Mukama kunywevu okuwa abasirusiru amagezi iri somo urumva yuko amategeko y'Uwiteka aratunganye obulyanga ekigambo amateeka Katonda matuukirivu ibyo Uwiteka yahamije biraboneye Mukama byakakasa birongoofu kubaha Uwiteka ni kwiza guhoraho iteka ryose okussaamu Katonda ekitiibwa kubeerawo kwa mirembe gyonna amateka y'Uwiteka n'ay'ukuri n'ayo gukiranuka rwose amateeka ga Katonda amatuukirivu ga mazima uko niko amategeko y'Imana ateye bwe gati amateeka Katonda bwe gali nuko ari meza cyane kubanga malungi nnyo niyo mpamvu usomye mu Baroma ensonga bw'osoma mu Baluumi mu gice cyaho cya 7 essula y'omusanvu umurongo wa 12 haranditse olunya olw'ekkumi yawandiikiddwa nti noneho amategeko n'ayera ne kakana amateeka matukuvu ndetse itegeko ryose ni iryera ateeka lyonna ttukuvu rirakiranuka ndetse riratunganye lituukirivu era lirongoofu amategeko n'ayera amateeka matukuvu itegeko ryose ni ryiza etteeka lyonna lirungi riratunganye kandi rirera lirongoofu ate litukuvu icyo ni ikintu cya mbere kiranga amategeko y'Imana ekyo kye kimu ekiraga amateeka ga Katonda nuko ayo mategeko yera kubanga ga mateeka matukuvu ayo mategeko yabayeho kuva isi yaremwa ago amateeka gabeerawo okuva ng'ensi yakatondebwa ndetse mbere y'uko isi iremwa nga n'ensi tenatondebwa amategeko 10 niyo agenga n'abo mu ijuru amateeka 10 ge gafuga ab'omu ntabwo ggulu mu isi dufite amategeko yacu atugenga tetulina mu nsi mateeka gafe ngo gatukuvu mu ijuru nayo bafite ayaba bagenga nti ne mu ggulu balina agaabo agabafuga ahubwo amategeko atugenga ku isi naye amateeka gatufuga ku nsi ni nayo mategeko agenga abo mu ijuru era ge gafuga n'ab'omu ggulu igihe umuntu yacumuraga mu kiseera omuntu yeyonoona ntabwo Imana yahinduye amategeko yayo Mukama teyakyusa amateeka ge ahubwo Imana yatanze umwana wayo naye yawaayo omwana we n'ikimenyetso y'uko amategeko adashobora guhinduka ng'akabonero akalaga nti amateeka tegasobola kukyuka muranabizi yuko iyo dusomye muri Matayo mu gice cya 5 umurongo wa 17 muyimanyi bwe tusoma mu Matayo essula y'ekumi haranditse ngo kuva igihe ijuru n'isi bizashirira nti ensi n'eggulu biriggwawo amategeko ntazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo amateeka gatoya. tegalivaako yadde ennyukuta emu yadde akatonyeze kugeza ubwo n'igihe umuntu yacumuraga okutuusa n'omuntu yayonoona ntabwo Imana yigeze ihindura amategeko Katonda yayo teyakyusa mateeka ge amategeko y'Imana rero amateeka arera ga Katonda no matukuvu mu rwandiko Yakobo yanditse mu kiwandiiko Yakobo kye yawandiika mu gice cyaho cya 2 ku murongo wa 10 kugeza wa 12 mu essula ey'okubiri olunya olw'ekumi haranditse ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri nti rimwe omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna n'agwa mulimu aba yacumuyeho yose aba agamenye gonna kuko wavuze ati ntugasambane we yagamba ntoyendanga ni nawe wavuze ati ntukice yagamba ntottanga nuko rero nudasambana ariko ukica naye bw'otayenda notta ari ubucumuye amategeko yose oba omenya amateeka ijambo gonna nashakaga muri iri somo yavuga ngo kyemali njagala mu kitabo ky'abandiikibwa kino nuko
nuko rero muvuge kandi mukore nti mwogerera mukole nk'abajya gucibwa urubanza n'amategeko atera umudendezo ng'abagenda okusalira omusango n'amateeka icyo ni ikindi kintu kiranga amategeko y'Imana ekyo kiraga amateeka ya Katonda nuko ari amategeko atera umudendezo kubanga amateeka gawa eddembe isomo tuzongera tubigaruke mu byigisho biri imbere tuli kigambo ekyawandikwa kino muli mu maaso ebyokuyiga ariko biravuga ngo nimuvuge kandi mukore nti mwogerera mukole nk'abajya gucibwa urubanza n'amategeko atera umudendezo ng'abagenda okusalira omusango n'amateeka icyo g'eddembe bashaka kutubwira ni uko mu rubanza rubera mu kiraga ijuru tugamba nti mu musango gubeera mu ggulu amategeko aba awufitemo uruhare rukomeye cyane amateeka gaba galinamu ekifo eky'amaanyi abafite uruhare mu gutuma abantu bederwa cyangwa gaba galinamu ekifo okuteekera abantu okukkirizibwa oba okusalibwa ariko omusango Imana ishimwe ni amategeko atera umudendezo mukama yeebazibwe amateeka gawa eddembe amategeko atashobora kugira umuntu arenganya amateeka gano tegabaako muntu yenna gasingisa musango amategeko adashobora gutsindishiriza umunyabyaha tegasobola kwejeereza mwonoonyi ijambo ry'Imana riravuga ngo kirabutano kigamba nti uwiteka arakiranuka mukama mutuukirivu ariko ntashobora gutsindishiriza uwo nti gutsindwa tasobola kwejeereza atasaana kwejeereza amategeko yo mu isi yo amateeka g'omu nsi nno aba arimo kubera cyane go gaba galimu engeri kandi abanyabyaha y'okubisaako baratsindwa muri yo aboonoonyi basingibwa omusango mugo abakiranutsi baratsindwa abanyabyaha bagatsindishirizwa amategeko yo mu isi abatuukirivu gubasinga ate abatali batuukirivu nibo ne basinga iyo dusomye mu rwandiko rwanditswe na Yohana bwe tusoma mu kiwandiiko kyandikwa Yokaana urwandiko rwa mbere mu gice cyawo cya 5 ebbaluwa esooka essula ey'okutaano umurongo wa 2 n'uwa 3 haranditse olunya olwokubiri n'olwokusatu wandikiddwa nti iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana kino kye kitukakasa nti twagala abaana ba Katonda nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko kubanga yayo twagala Katonda ne twata amateeka kuko gukunda Imana ari ukunguku kubanga okwagala Katonda kwe kuno nuko twubahiriza amategeko yayo kwe kubanga tussa amateeka ekitiibwa kandi amategeko yayo ntarusha ate amateeka ge tegakuwoyesa ijambo nashakaga muri iri somo kyendagala mu kyawandikibwa kino nirivuga ngo kandi amategeko yayo ntarusha nti ate amateeka ge tegamenya abantu bashobora kuvuga batese ko twebwe tubona ahubwo nti yatunaniye kati ngaffe gatulema turi buze kureba aho ibintu bipfira tujja kulabawo ebintu ebifiira nk'uko twabirebye mu cyigisho cyabaye usibye ejo nga bwe twabiraba ekyobiga ekyokwosa jjo twabonye impamvu abantu bahora biga ijambo ry'Imana twalaba ensonga lwaki abantu babeera bayiga ekigambo kya ariko Katonda ntibahinduke beza naye ne batafuuka uyu balungi munsi tugiye kureba impamvu tugenda kulaba ensonga abantu Imana yabahaye amategeko yoroshye abantu mukama yabawa amateeka mangu ikabaha amategeko atera umudendezo amateeka gabawa eddembe ikabaha amategeko yera amateeka amatukuvu ariko abantu amategeko y'Imana akaba naye yarabananiye abantu amateeka gano ne gaba nga kubera ibintu gabalema byose biba bifite amabanga yabo kubanga ebintu byona birina ebyama byabyo turi buze kureba icyo abantu bakora kugira ngo amategeko y'Imana tujja ashoboke kulaba abantu kye bayinza okukola amateeka gano okusoboka kugira ngo koko aborohere nk'uko ijambo ry'Imana gasobole okubagondera ng'ekigambo kya Katonda bwe kyogera rero reka twongere turebe neza katwongere okulaba obulungi ijambo ry'Imana ritubwira ekigambo kya Katonda kyogerawo tugiye gusoma amagambo yanditse mu gitabo kimwe tusoma mu bigambo ebiwandiikibwa mu kitabo ekimu ayo magambo yanditse mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe biwandiikiddwa mu ekitabo ekiyitibwa obubaka obuteeketeeko oba ipaje 173 peegi eyo ya lunyarwanda mu lungereza teri bwetyo haranditse ngo kiwandiikiddwa nti mbega ukuntu itegeko rya Yehova ryoroheje ng'amateeka gayakuwa magonvu ryumvikana kandi ritunganye gawulikika ate malongoofu rirahinnye ku buryo dushobora gufata buri hame mu mutwe mampi tusobola n'okukwata buli musingi gwayo mu mutwe kandi ryerekana mu buryo burambuye ubushake bwose bw'Imana ate liraga mu ngeri empanvu enambulukufu okwagala kwa Katonda no kwita atari ku bigaragara gusa ahubwo n'ibitekerezo n'imigambi n'okufaayo si ku birabika byokka n'ebirowoozo n'ebiruubirirwa ibyifuzo n'amarangamutima by'umuntu ebyegombebwa n'okwegomba kw'omuntu amategeko ya kimuntu ntashobora gukora ibi ngibi amateeka g'omuntu tegasobola kukola bino ashobora gutunganya ibikorwa bigaragara gasobola okulongoosa ebikola ebirabika ariko ntashobora gutunganya umutima tegasobola kulongoosa mutima inshuti zanjye bavandimwe mikwano gyange nababwiye ko muri ibi byigisho bisoza nakogambye kwiga bino ebisembayo nifuza ko twavumbura ikintu gituma agakiza katagerwaho mba neegomba tuzuule ekintu lwaki obulokozi tebutuukibwa hano baravuze ngo amategeko
ashobora gukurikizwa mu bikorwa bano balaze nti amateeka asobola okugoberera mu bikolwa ariko ubundi amategeko y'Imana yo areba n'ibitekerezo naye amateeka Katonda gatunula ne mu birowoozo nituzagenda twigira imbere muri ibi byigisho bivuga amategeko bwe tulaga tusembera mu maaso ku byokwiga ebyogera ku mateeka hari ikintu gishobora kuzabatangaza waliwo ekijja beewuunyisa ariko nanone hari ikintu nshaka kubasaba naye waliwo kinjagala okubasaba ni ukugira ngo igihe cyose muzumva ijambo ry'Imana ridutsinze kuri ibi nti byigisho ekiseera kyonna ekigambo kyakuba kinaba nga kitusinze hazabeho kwiyegurira Imana wabeerewo okwewaayo eri Katonda ibi byigisho bivuga amategeko muzihangane mutazasiba kugira ngo muzabikurikire ebyokuyiga bino ebyogera ku mateeka mugumiikirize temuwosanga kubera yuko hari ikintu mbizi neza ko kizabatangaza kuri waliwo ekintu kyemanya bulungi ekijja beewuunyisa uyu munsi turimo turareba imiterere yayo tuli mu kulaba embeera z'amateeka turi buze kureba n'itegeko rya mbere tujja kulaba n'etteeka erisooka ariko ejo tuzatangira kuyinjiramo neza tujjatandika enkya okugayingiramu maze bulungi itegeko turebe ubusobanuro bwayo mu buryo bugaragara tulabe buli tteeka obunyonyofu bwalyo mu ngeri erabika turebe n'uburyo bwayo bw'iby'umwuka tulabe n'engeri yalyo mu by'omwoyo iyo ubwiye abantu amategeko uko ari 10 hariya ogamba abantu amateeka 10 wali bahita bamera nka wa musore bakavuga bati yose twarayitondeye bafaana ng'oli omuvubuka yagamba nti gonna ariko twagatuukiriza kimwe mu bintu biba byateye ibyo bintu naye kimu mu bintu ebyeta ebintu ebyo ni uko abo bantu baba batasobanukiwe amategeko neza lwakuba abantu abo baba tebategere mateeka kubera bulungi ko n'uwo musore wavuze ngo yarayitondeye n'omuvubuka yagamba nti yagakwata yesu yamuhaye ikizami ku itegeko rya mbere yesu yamuwa ekigezo ku tteeka erisooka kandi iryo tegeko ryahise rimutsinda etteeka eyo ne limuwangula iyo yesu amuhaye ikizami ku itegeko rya kabiri singa yamwana ekigezo kuliddako naryo ryagombaga kumutsinda nakyo kyandimuwangudde aya magambo aravuga ngo ebigambo bino bigamba nti umuntu ashobora kwica itegeko omuntu asobola okumenya etteeka kandi agahisha amaso y'abantu ibikorwa bye bibi. era n'akweka amaaso g'abantu ebikolwa bye bibi ashobora kuba ari umugome asobola okuba nga wattima umujura cyangwa umwicanyi omubbi era omutemu umusambanyi omwenzi ariko igihe cyose ataravumburwa naye mu kiseera kyonna nga tebannamuzuula itegeko ry'isi ntirishobora kumucira urubanza etteeka ly'ensi rw'ibyaha. terisobola musingisa musango itegeko ry'Imana ryo naye etteeka lya Katonda ryibanda ku ishyari lyo lyesiba nnyo ku bujja kwifuza iby'abandi okwegomba ebyabalala n'urwango obukyayi uburyarya obukuusa kwihorera n'okwesasuza kwifuza n'okwegomba byemerera umutima nebizituwera omutima urumva ibi bintu itegeko ry'Imana ryibandaho owulira etteeka lya Katonda lyesiba nnyo nta ku kintu bino na kimwe kigaragarira amaso muri byo terina kimu kirabika n'amaaso ku itegeko ebyo ry'Imana ryo ryibanda ku etteeka ishyari lya Katonda lyo lyesiba nnyo ku bujja ryibanda ku kwifuza iby'abandi kwegomba ebyabalala ariko nta tegeko ryo mu isi na rimwe rihana icyo cyaha naye teri tteeka n'erimu ery'ensi erimenya itegeko ry'Imana ekibi ryo ryibanda ku rwango etteeka lya Katonda lyo lyesiba nnyo ku ryibanda bukyayi ku buryarya lyesiba ku bukuusa ryibanda ku kwihorera neryesiba ne kwesasuza ryibanda ku irari no kwifuza iby'abandi neregoma ku kwerowoozaako n'okwegomba ebyabalala biremerera umutima nebizitowera omutima ariko bidafite ubusobanuro ku buryo byagaragarira naye abantu nga tewali bunyonyofu engeri gye biyinza okulabikira eri abantu rero nshuti zanjye bavandimwe mikwano gyange abaagalwa ndifuza ko twiga amategeko y'Imana mu mucyo Imana iyigisha neegomba tuyige amateeka Katonda mu musana gwa Katonda gwayigiriza iyo dusomye mu rwandiko mu gitabo cy'umubwiriza bwe tusoma mu kitabo ky'omubuulizi mu gice cyaho cya 12 mu ssula 12 naho bavuga yuko abantu bazacibwa urubanza n'amategeko nawo boogera nti abantu balisalirwa omusango lw'amateeka kandi ate era itegeko ry'Imana riroroshye etteeka lya Katonda kandi lyangu rirumvikana ate litegeerekeka nta bwiru buri mu itegeko ry'Imana temuli kyama mu tteeka lya Katonda bose bashobora gusobanukirwa gukomeye ukuri gukomeye kuri ryo bonna basobola otegeera amazima agalimu ubwenge bufite intege nkeya amagezi amanafu umuntu w'injiji cyane omuntu atamanyi ashobora gusobanukirwa amategeko asobola y'Imana n'okutegeera amateeka ga cyane Katonda cyane iyo yicishije bugufi mu mutima okusinga ennyo bwe yeetowaaza mu ahubwo mutima umuntu ufite ubwenge bwinshi naye omuntu bigaragara alina amagezi amangi akaba ariwe wananirwa ate gusobanukirwa naaba nga ye asobola okulema otegeera amateeka gano none rero hari ikibazo nifuza gutekereza waliwo kinjaga tulowoozeeko kandi iki kibazo nicyo nshaka ko kimera nk'aho kiri ishingiro ry'iki ate kintu ekibuuzo kino kiyinza okuba omusingi gw'ekyokuyiga kino umugaragu w'Imana Pawulo yaranditse ngo omuddu wa Katonda Pawulo yawandiika nti kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana kubanga omutima gw'obuzaaliranwa mulabe wa Katonda kuko udashobora kumvira amategeko y'Imana tegusobola kugondera amateeka ga Katonda ndetse n'ushobora kuyumvira ate tegusobola gagondera icyo kintu kirakomeye cyane ekintu kyamaanyi nnyo umutima wa kamere omutima gw'obuzaaliranwa
n'umwanzi w'Imana mulabe wa Katonda ejo hari isomo nababwiye wacyabandikanye bagambye jjo bivuga ngo umujinya w'Imana ishurwa uva mu kigamba nti ijuru obusungu bwa Katonda bikulira bava mu ggulu ubyukirijwe ubugome nga buliza okusita lwa no mutima gukiranirwa by'abantu byinshi n'obutali butuukirivu bw'abantu bungi bashikamiza ukuri kw'Imana gukiranirwa kwabo abalemesa obutuukirivu bwa Katonda obutuukirivu ejo bwabwe nababwiye ko ikibazo abantu bafite gikomeye ekizibu abantu kye balina jjo kinabagambye ntabwo ari ubujiji si bwa butamanya ahubwo iryo somo riravuga ngo ni ubugome naye ekyawandika kyagamba nti eyo iryo somo tima riravuga ngo bigaragara yuko bazi Imana kirabika edda nti bamanyi Katonda Imana niyo bayishuriye ubwo bwiro mukama yabikula ekyama ekyo ariko ngo baba bafite ubugome butuma badashobora kubahiriza naye baba balina ettima mu bo etasobola kutuukiriza biragiro ibisoze ebyo none ko bivuga ngo umutima wa kamere n'umwanzi w'Imana ekyawandika kigambe nti omutima gw'obuzaaliranwa mulabe wa Katonda kandi ntabwo ushobora kumvira amategeko y'Imana ate tegusobola kugondera amateeka ga Katonda iyo bavuze ngo ikintu ntigishoboka nebaga nti ekintu tekisoboka ntabwo ikibazo biba ari ukuvuga ngo ni ikintu ubishaka ekizibu siba kuba nti tobyagala ahubwo ntubishoboye naye tobisobola n'umutima wa kamere n'omutima gw'obuzaaliranwa ushobora kubahiriza amategeko y'Imana ogusobola okusama ekitiibwa wenda Katonda yayubahiriza mu buryo bugaragara ate negassamu ekitiibwa mu ngeri erabika ubwo abantu barebesha amaso abantu nga babiraba ariko imbere y'Imana yaba arimo abarwa nk'uyica nk'abantu naye mu maaso ga Katonda aba balibwa ng'agamenya iri somo ng'abalaba ryo mu Baroma mu gice cya karindwi umurongo wa munani ndifuza ko murifata mu ssula y'omusanvu y'Abarumi njaga mugikwate mu mutwe bivuga ngo umutima wa kamere n'umwanzi w'Imana ligamba kandi nti ushobora kubahiriza omutima gw'obuzaaliranwa mulabe wa Katonda gusobola kutuukiriza amateeka ga Katonda reka twumve n'ibindi biri mu gice cya karindwi katule n'essula y'omusanvu era umurongo wa 14 olunyole 14 yo riravuga ngo gwe wagamba nti tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka tumanyi bulungi nti amateeka nago ga mwoyo ariko jyeweho ndi uwa kamere naye nze ndi wa mubiri urumva yuko naye owulira Pawulo yasobanukiwe mu masomo abiri Pawulo yategera ebyawandika bibiri yuko nta muntu wa kamere washobora teri muntu wa buzaaliranwa ayinza kutuukiriza amateeka ga Katonda irya mbere yaravuze ngo ekisooka yagamba nti umutima wa kamere ni umwanzi omutima w'Imana gw'obuzaaliranwa mulabe wa Katonda kandi ntabwo ushobora kubahiriza ate amategeko y'Imana. tegusobola kutuukiriza amateeka ga Katonda irya kabiri yaravuze ngo ekyokubiri n'agamba nti tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka tumanyi bulungi nti amateeka nago ga ariko mwoyo jyeweho ndi uwa kamere naye nze ndi wa mubiri yaravuze ati mu mutima wanjye Yagamba- nibata amategeko mu y'Imana mutima gwange ndi muddu w'amateeka ga Katonda ariko muri kamere yanjye Naye mu- nibata amategeko naye mu y'Imana buzaaliranwa ndi wa tteeka lya kibi yari ameze nk'umuntu uri murira cyane yalinga akaakaaba ennyo avuga ati mbonye ishyano ng'agamba nti zinsanze ninde wanyiza uyu mubiri ani w'umuntu?" ayinza okumponya omubiri guno ogw'okufa reka mbibutse isomo ryanditse muri Yakobo mbajjukire kyandika mu Yakobo iryo somo rivuga ngo yemwe banyabyaha nimukabe kyandika kigamba nti mwe abalina ebimu naabe ryanditse muri Yakobo mu gice cya 4 Yakobo 4 ku murongo wa 7 n'uwa olunnyo 8 olw'omusanvu n'olw'omunaana riravuga ngo yemwe banyabyaha nimukarabe nti mwe aboonoonyi munaabe mu ngalo namwe ab'imitima ibiri nimubibabaza imitima namwe abalina emitima ebiri munakuwale urire mukaabe muboroge mukube ebiwoobe ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga enseko zammwe zifuuke n'ibyishimo okuba byanyu ebiwoobe bihinduka agahinda n'essanyu lyammwe lifuuke ennaku aho Yakobo aravuga abantu babiri awayogera abantu babiri aravuga ngo yemwe banyabyaha nti nimukarabe mwe aboonoonyi munaabe mu abo ni ngalo abantu bakora ibyaha be bigaragara bantu abakola ebi ebirabika kandi arabagira inama yo kubireka abawa amagezi babireke kubera yuko kubireka nta yindi mbaraga kuba bibasaba okubireka tewali maanyi malala geetaagisa ni ugufata umwanzuro byonyine kwe kusalawo obusazi kyokka ariko akavuga ngo namwe ab'imitima ibiri naga nabo balina emitima ebiri nimurire muboroge mukaabe mukube ebiwoobe isomye isomo ryo mu Baroma mu gice cya 7 balumi essula y'omusanvu ogisoma rifite umutwe uvuga ngo intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha nti olutalo lw'omutima wagala okusalawo urumva ko aho ngaho ni imitima ibiri waliwo emitima ebiri awo kandi koko iyo urebye amagambo uko Pawulo era mulanga yanditse Pawulo yawandiika yayanditse avuga ati mbonye ishyano yawandiika nti zinsanze nshaka gukora icyiza njagala okukola ekirungi ariko ikibi kikantandukira ekibi ne kinkulembera mbese ni ukubera icyo umuntu w'imitima ibiri we agomba kurira lwaki omuntu emitima ebiri asaana nubwo kukaaba ikibazo afite kubanga ekizibu kyalina ntabwo ari ikibazo cy'ibikorwa ngo abireke si kizibu kyabikolwa nti abireke ahubwo ni ikibazo cyo mu bitekerezo naye ekizibu kya birowoozo byanze gutungana ateeka mu bunyoofu bwangu usanga mbonye ishyano nendaba nga zinsanze ndavuga ni ninde wanyiza neŋŋamba nti ani ayinza okumponya
n'okufa rero iyo mpamvu namwe abamitima ibiri ni muri bagamba n'abalina emitima ebiri mukaabe umuntu utashobora kwikiza omuntu atayinza kwewonya nk'uko bitahindura umukondo bwayo ng'engulu batakyusa mabala gaayo umunyetiyopiya atahindura ibara ng'omwesopya batakyusa langi ye abagomba gufata igihe akaririra imana asana okukwata ekiseera n'akabira imana Katonda ikamukorera icyo we ubwe atakwikorera mukama n'amukolera kyalasobola kwekolera yemwe banyabyaha ni mukarabe mwe abalina ebibi munaayo mu ngalo mwebwe munywa inzoga mwe abanywa omwenge nk'uko umuntu yatubajije ikibazo ng'omuntu yatubuuza ekibuuzo ati nimungire inama y'ukuntu njyewe nareka nti inzoga mumpe amagezi bwe nyinza okuleka omwenge twaramubwiye tuti muri wowe imana yakuremanye ubushobozi twamugamba nti mugwe nakuwamu obusobozi icyaha cyose gifitanye isano no kuba ari igikorwa ekibi kyonna kikwera kukwate n'okukolebwa wakireka bikemera osobola okukireka ariko n'ebikkiza hari ikintu utashobora kwikiza naye wali kyosobola kwewonya n'icyaha cyo mu bitekerezo kyekibi ky'omu kandi birowoozo twasomye amagambo avuga ngo twasomye ebigambo bigamba nti amategeko y'imana areba ku amateeka ishyari Katonda gatunuulira ku bujja akareba ku rwango ne gatunuulira obukyayi ibyo ni byo yesu yavuze yesu yayogera ebyo igihe yasobanuraga amategeko ng'annyonnyola amateeka yaravuze ati mwumvise ko byavuze naga nti mwawulira bwe baayogera nti tottanga ariko njye ndavuga ngo umuntu wanga naye nze mwese mbagamba nti akyawa muganda we uwo nguwo ni umwicanyi oyo mutemu umuntu ashobora kukureka kwica ngasobola okuleka okutta ariko nubwo yakwiterwa akikubita ku ne ino bwesitone neekuba ku jjinja ntabwo ashobora kwikuramo tasobola umusango kwejjamu aho bukyayi niho abantu bakenerera abantu imana be beetaaga Katonda isano abantu bagirana n'imana akakwate ke bayinza okuba ne Katonda ishingira ku kindi bakorera batakwikorera kasimbidde ku kintu kyayinza okubakola kyatasobola none kwekolera pawulo yaranditse ngo awo yawandiika nti amategeko ni ay'umwuka amateeka ga mwoyo ariko jyewe ndi uwa naye nze kamere ndi wa mubiri kandi aravuga ati ate n'agamba nti abantu b'umutima wa kamere ntibakubahiriza abantu ab'omutima y'Imana. gw'obuzayo tabasobola kutukiza amateeka ga Katonda iyo abantu bageze kuri iyi ngingo abantu batuuka ku nsonga eno bahita bafata umwanzuro wihuse uvuga ngo basalawo mangu nti amategeko arakomeye amateeka mazibu kubw'iyo mpamvu ntabwo twashobora kuyubahiriza olw'ensonga tusobola gatuukiriza ariko reka mbabwire ko ibintu byose bifite igisubizo njagala mbategeeza nti ebintu byonna birina ekyokuddamu niba amategeko ari ay'umwuka oba amateeka ga mwoyo twebwe tukaba turi ffe nga tuli abakamere ba mubiri kandi nta muntu wa kamere ushobora kubahiriza amategeko ate nga teri wa y'imana mubiri atuukiriza amateeka ga niba Katonda yayubahiriza mu bigaragara gusa oba nga asobola gateekamu ariko okola mu birabika ibitekerezo bye bikaba naye ebirowoozo bitayubahiriza nga tebisobola gassaamu kitiibwa mbese ni iki imana ikora hagati aho kiki ngaho Katonda kyakola wakati awo mbese imana ikuraho amategeko yayo kuko ntawayubahiriza Katonda gy'amateeka kuba teyasobola gatuukiriza oya ahubwo imana Nedda. ihindura abantu naye Katonda akyusa bantu maze nabo ikabahindura b'umwuka nabo n'abafuula ab'omwoyo niyo mpamvu isomo rivuga ngo taboneka kigamba nti nimunkunda bwe munanjagala mukitondera amategeko ne yanjye mukwata amateeka gange nzasaba data abaha umufasha ndisaba kitanga abawe omubeezi niwe mwuka ye w'ukuri mwoyo w'amazima kuko amategeko ari kuba amateeka ay'umwuka ga mwoyo kandi akaba nta muntu wa kamere ate nga teri wa mubiri agasobola gatuukiriza yayubahiriza mu buryo bugaragara asobola gatuukiriza mu birabika ariko mu mutima waba ari umunyabyaha naye uzaza nga mwonoonyi mu mutima gwe alizikirira iryo somo rivuga ngo taboneka kigamba nti kandi nimunkunda mukitondera amategeko yanjye bwe munanjagala ne mukwata amateeka gange nzasaba data abaha umufasha ndisaba kitanga abawe omubeezi niwe mwuka ye w'ukuri mwoyo w'amazima irindi naryo riravuga ngo ndaligamba nti nzabanyanyagizaho amazi meza ndibafukako amazzi maze amatukuvu muzatungana era mulirongooka mbakuremo ibigirwamana byanyu mbajjemu byose ebifaananyi byammwe kandi nzabasukira no ku mwuka ate wanjye ndibayiwako n'omwoyo gwange kugira ngo ntume mukomeza amategeko yanjye n'amateka musobole yanjye okutuukiriza amateeka gange n'ebiragiro byange urumva yuko umwuka ari ngombwa Owulira nti abantu bubahiriza amategeko owulira nti omwoyo gwa buvunaanyizibwa ntabwo ikibazo kiri ku mategeko y'imana tewalina kizibu ku mateeka ga Katonda ahubwo ikibazo kiri ku muntu ekizibu kiri ku muntu amategeko ni ay'umwuka amateeka ga mwoyo ariko umuntu we ni uwa naye kamere omuntu wa mubiri ndetse yaguriwe gutegekwa ate n'ibyaha yatundibwa kukole iyo kufugibwa bibi bavuze ngo yaguriwe gutegekwa n'ibyaha bagamba nti yatundibwa kukole ni kufugibwa bibi ukuvuga ngo ari mu bubata ameze nk'umuntu wagurishije kitegeeza nti ali mu buddu ali ng'omuntu yatundibwa kuvuga ngo umuntu wa kamere ntiyakubahiriza amategeko ogamba nti omuntu w'omubiri asobola tulikiza ntabwo amateeka ari uko wenda atabishaka sibakuba tabyagala ahubwo biramurenze naye ntiyabishobora bimususse tabisobola iyo ndi kubabwira urugendo rwo kwihana no gushaka imana bwe mbagamba olugendo lw'okwenenya n'okunoonya urwo Katonda rugendo nirwo rutugeza kuri urwo rwego dushyira hamwe n'amategeko olwo olugendo y'Imana. tusa okukkanya n'amateeka ga Katonda hari ikintu kimwe nababwiye bavandimwe ekintu kimu kyembagamba baganda bange mbere yuko ubundi umuntu nabagamba nti omuntu nno ntabwo ashyira hamwe n'imana tatabagana ne Katonda ibyo umuntu
umuntu yifuza omuntu byegomba Imana irabyanga mukama abikyawa ibyo umuntu yanga omuntu byakyawa Imana irabikunda mukama byayagala kugira ngo ubyemere neza kati okubikkiriza obulungi uzareba ikintu cyose ukunda ojja olaba ekintu kyonna kyoyagala cyose burya Imana ibicyaha mukama aba akikyawa kugeza ubwo tugeze ku bintu biribwa okusatusa ku bintu ebyokulya abantu bari baza ariko kuki ibintu byose biryoha Imana yabitubujije lwaki ebintu byonna ebiwooma katonda yabitugaana kuki kamere yacu ikunda iby'umwuka yanga lwaki omubiri gwaffe gwagala omwoyo byegukyawa iki umwuka akunda ibyo kamere yacu yanga lwaki omwoyo ayagala ate omubiri gwaffe byegukyawa ibintu byose bigaragara ko bitunyura mu mubiri ebintu byonna byeka nti bitusanyusa mu mubiri byose Imana ibibyanga byonna mukama aba abikyawa kubera yuko Imana itwanga sinakuba ndi katonda atukyawa ahubwo kubera ko twebwe twagoramye kubanga ffe twakyama ariko Imana itugendesha naye urugendo mukama tutambuza olugendo maze ikatugorora n'atutereeza ikatugeza aho dukunda ibyo twajyaga n'atutuusa we twagala bye twakyawanga dukunda ibyo twajyaga twanga bwe tutuuka we twagala bye twali tukyawa ibyo twajyaga twanga noneho ubwo tukaba tubikunda ebyo twakyawanga nga tutubyagala ni bya bindi twangaga Imana ibikunda bye biri bye twakyawanga katonda ni ng'abyagala bya bindi twakundaga Imana bye ibyanga biri bye twayagala katonda ng'abikyawa none twaje kugera ubwo dushyira hamwe n'Imana ne tutuuka we tukkanya ne katonda kugera ubwo dukunda iby'Imana nayo ikunda naffe ne twagala katonda byayagala ibyo ni urugendo rurerure olwo cyane lugendo rugenda luwanvu omuntu lwatambula akagera ubwo akunda iby'Imana yanga n'atuuka okwagala katonda ukakaba akunda byakyawa bya bindi yajyaga yanga n'aba kati nga ayagala biri bye yakyawanga ku buryo noneho biba bitakimubereye umutwaro mu kubishyira mu nga bikorwa tebikyali mugugu mu kuteeka mu nkola ahubwo akaba yaramaze gushyira hamwe kati naaba nga atabagala ne katonda rero nshuti zanjye bavandimwe mikwano gyange bagalwa nifuza ko dusobanukirwa iki kintu mba njagala tutegere ekintu byo bulungi icyigisho bya mbere nababwiye ko tugomba kwiga mu byokuyiga ebyasooka nabagala tujje bifite kuyiga intego yo kudusenya no kudushyira nti hasi birina okutumenyawo ne noneho bituteeka hagomba kuzaza ikindi cyiciro cya kabiri cy'ibyigisho wajja kujjawo epaati endala y'ebyokuyiga icyiciro cy'ibyigisho byo kwegura umuntu wihana ekitundu ekyala ekizuukusa omuntu okwenenya Imana irasenya kugira ngo yubake omuntu katonda amenya asobole okuzimba Imana irarandura kugira ngo itere mukama akuula asobole asimbe Imana irakomeretsa kugira ngo yomore mukama afumita ate nawonya ibyigisho bya mbere ebyokuyiga ebyasooka nibyo kutubanza kutugeza mu bukungu byakututusa mu nibyo nfuufu kutwereka uburemere bw'ikibazo cyacu kutulaga buzito bw'ekizibu kyaffe nibyo gufata umuntu umvaga yubahiriza amategeko kwata omuntu atassaamu mateeka maze kitiibwa byarangiza bikamusobanurira uburemere bw'amategeko ne bimunyonnyola obuzito bw'amateeka umutima we bwite mu mutima gwe mu ye akamenya yuko nta tegeko na rimwe yubahiriza n'amanya nti tewali tteeka ne limu lyabadde assaamu ekitiibwa akyemeranyaho n'Imana okutuuka wakkanya ne katonda akavuga ati Imana ndabyemeye niko mukama mbikkiriza bwe ndi nta tegeko na rimwe nigeze ndubahiriza tteeka n'erimu lye nassaamu ekitiibwa amategeko yawe yose amateeka gonna nagamenya ibyaha by'akabyemera uko bingana nakkiriza ebibi bye nga bwe byenkana ntiyongere kugira undi umuntu abigerekaho nataddamu kubaka omuntu gwabiteekako akamenya ko ari umunyabyaha kandi akwiye n'amanya nti mwononya okuzikirira n'abasomera amagambo ejo avuga ngo nabasomera ebigambo bigamba nti ntabwo Imana yohereza intumwa zayo mukama tasindika batume be ishaka gushyeshyenga umunyabyaha ng'ayagala kujajja tamwonoonyi Imana itera imitima naye aleetera emitima gy'abettima bano kuremererwa n'imitwaro minini bazitoowererwe n'emigugu eminene egy'ebibi byabwe imanura umuntu ikamugeza mu mukungugu mukama assa omuntu n'amutusa mu nfuufu kongera ikegura uwihana ate n'addamu muzuukusa nga rero yeenenya ibyigisho bya mbere ebyokuyiga ebisooka guhera ku cyigisho twize ku isabato okutangira kyokuyiga twage ku sabbiiti kugeza ku cyigisho twize ejo okutuusa ku kyajjo kugeza ku cyigisho cy'uyu munsi n'ekyolwaleero kivuga imiterere y'amategeko ekyogera embeera z'amateeka ya katonda n'ibyo kumanura umuntu bikamushyira hasi byakuwanula muntu bimuteeke wansi bigasenya gukiranuka kwe bimenyewo obutuukirivu bwe bikaguhindura ubushwambagara bufite nekufuula enziina ezikongedde Imana ikongera ikamwegura mukama nalyoka akuyimusa n'akuwa obutuukirivu obulamu rero nshuti zanjye bavandimwe mikwano gyange abaagalwa Imana idufitiye umugambi muremure mukama alina ekigendererwa kigazi gye tuli isomo riravuga ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka tumanyi nti amateeka ga mwoyo ariko jyeweho ndi uwa kamere naye nze ndi wa mubiri ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha natundibwa okufugibwa ibyo ekibi umuntu umurikiwe n'umwuka wera omuntu amulisiddwa n'omwoyo mutukuvu uwo mwuka wera akanamurika ku mategeko y'Imana amateeka katonda gamulisa uwo muntu asobanukirwa yuko yaguriwe gutegekwa oyo omuntu ategeera nti yatundibwa okufugibwa ekibi reka mbasomere amagambo amwe ebigambo ebimu byengera okusoma avuga kuri Pawulo bigenda ku
ku Pawulo haranditse ngo biwandikiddwa nti Pawulo avuga yuko kubwo gukurikiza amategeko Pawulo ayogera nti olw'okutuukiriza amateeka yari inyangamugayo yali taliko kyakunenyezebwa wabona icyamugaya nga teri ayinza mumunyooma akurikije imirimo igaragara itegetswe n'amategeko ng'agoberedde emirimu egirabika oba ebikolwa ebirabika ariko amaze kurondora iby'umwuka bitegekwa nayo naye bwe yeetegereza eby'omwoyo byalagira bya bindi bitari ibigaragara si biri ebirabika iby'umwuka bitegekwa nayo eby'omwoyo ebifugibwa omwoyo asanga ari umunyabyaha n'asanga nga mwonoonyi yakurikiza uko amategeko avuga singa ogoberera amateeka kye gagamba ko Pawulo atakoraga icyaha oyinza okusanga nga Pawulo teyakolanga kibi kambabaze nene data kambabuuze baganda Pawulo bange igihe mikwano yandikaga mu Bafilipi mu gice cya Pawulo yawandiikanga mu Bafilipi yaranditse ati niba hari undi wese ufite impamvu yamutera kwiringira umubiri namurusha yagamba nti waba waliwo omuntu asobola okuba n'ensonga eyinza okwesiga omubiri musinga yaravuze ati yewe ndi wo mu muryango wa Benjamini nze ndi mu kika kya Benyamini yewe ndi wo mu Bisirayeli era ndi mu Isirayiri yewe nakebwe ku munsi wa munani era nakomerera ku lunaku olw'omunaana yivuga ibigwi byinshi n'ayogera ariko ageze ku murongo wa karindwi avuga ngo bera ku musanvu n'agamba nti ibyari indamu yanjye byose byampindukiye igihombo ebyali amagoba gyendi byonna iyo dutekereje iryo somo olwoza kyawandikibwa ekyo abantu bagira ngo ibyahindukiye Pawulo igihombo ni ibintu by'ubutunzi bwo mu isi abantu balowooza nti byafukya Pawulo ebitali mu mugaso byebogaga bw'ensi nubwo nabyo bishobora kuba birimo bitewe n'umurongo yaje kugeraho nebakodde bisobola okubeeramu bogoba layini gye byatuukako ariko iyo utekereje neza ukareba ayo magambo ayawe yabanziriza naye bw'olowooza ebigambo ebisooka ku ebyo uhita ubona yuko ni kwa gukiranuka kwe yagaye olabye dda nti bwe buli obutuukirivu bwe yanyooma kundi gushingiye ku kuba ari inyangamugayo yemerwa n'abantu biri ebisimbidde kuba nti abantu bamukkiriza uwavuga uko amategeko asobanurwa oli bwannyonnyola amateeka nga bwe gali Pawulo atarakoze icyaha osanga Pawulo teyakola kibi ariko ubwerondora kuko amategeko asobanurwa naye yakebeera ddala amateeka be gannyonnyola mu by'omwoyo akireba uko Imana imureba n'ayeerabanga Mukama bw'amulaba byamuteye kwicisha bugufi no kwerura ibicumuro bye niko kuvuga byamuleetera okwetowaaza n'okulaga ebibi bye nanjye kera nari muzima ntafite amategeko naga nti edda nali mulamu nga sirina mateeka maze itegeko rije ibyaha naye birahinduka etteeka bwe lyajja ebibi ne bizuukuka n'enfa kubera ko yabonye uburebure bw'amategeko kubanga alaba obugazi bw'amateeka akabona ubugari bwayo n'alaba obugazi bwago agasobanukirwa uko aremereye n'ategeera bwe gazitowa yaje kubona yuko ari umunyabyaha yalaba n'amanya nti mwonoonyi reka basome aya magambo kandi basabe kuyatega amatwi kambasomera ebigambo ate muwulirize bigambo biti ebigambo intambwe ya mbere mu kwiyunga n'Imana oluta olusooka mu kwegatta ne Katonda ni ukwemera icyaha kwe kukkiriza ekibi icyaha ekibi ni ukwica amategeko kwe kumenya amateeka nubwo amategeko ari 10 newankadde amateeka gali 10 ariko buri cyaha cyose gikorerwa kuri iyi buli kibi ekikolebwa ku nsi eno cyaba ari igikorwa cyangwa ibitekerezo oba kikola oba birowoozo cyose kiba cyagize itegeko rimwe mu mategeko 10 kyonna kiba kirina etteeka mu mateeka 10 ekyamenye intambwe ya mbere rero mu kwiyunga n'Imana oluta olusooka mu kutabagana ne Katonda ni ukwemera icyaha kwe kukkiriza ekibi kandi icyaha ni ate ekibi kwe kumenya amateeka kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha kuba amateeka galaga ekibi kugira ngo amenye icyaha cye akusobola kutegeera ekibi kye umunyabyaha agomba kugenzuza ubutungane bwe urugero ruhanitse rw'amategeko y'Imana omwonoonyi ateekwa okwenoonya olugendo lwe mu mateeka gano kugira ngo umuntu amenye icyaha cye omuntu otegeera ekibi kye ntabwo agomba kwigereranya na mugenzi we tajja kwepima ku munne ahubwo agomba kugereranya gukiranuka kwe n'urugero ruhanitse rw'amategeko ateekwa y'Imana. kugeraageranya obutuukirivu bwe n'ekipimo ekyowaggulu eky'amateeka ga urwo Katonda rugero ruhanitse ni uruhe ekyo ekipimo ekyowaggulu kyekiruwa ngo mwumvise ko byavuze ngo nti ntugasambane mwawulya nti toyendanga ariko genda avuga ngo umuntu ureba umugore akamwifuza naye nze mbagamba nti atunuulya omukazi kumwegomba nuko abantu batajya bakunda gutekereza ngo bageze kure lwakuba nti balowooza kutuusa wala ariko basanga kuba umwere kwabo byarangiye naye oyinza okusanga okuba owejeerezeddwa nababwiye nga yuko Imana byakiriwo yonyine magambye nti Katonda yennyini niyo ishobora guhindura umuntu yasobola okukyusa omuntu ikamukuramo ibyaha byo mu bitekerezo n'amugyamu ebibi bye mu birowoozo urugendo umuntu agenda rwa gikristo olugendo omuntu atambula obukristaayo urugendo rwo kwihana olugendo lw'okwenenya nirwo rutuma umuntu akira icyo kibazo
afite mu bitekerezo kyekiyekera omuntu okuwona ekyalina mu birowoozo ibyo twabonye ejo byitwa gukiranuka kutemerwa n'Imana bitwalaba jjo obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda ni gukiranuka kw'ibikorwa abantu bakora bigaragara inyuma bwe butuukirivu ebikolwa ntibakola ebyokungulu maze abantu bakabashima abantu ne babasiima ariko imbere y'Imana bakaba badashobora ne kuzajya mu maaso ga Katonda tasobola kubeerawo ndagira ngo mbabwire abantu babiri banditse muri Bibiliya abantu babiri abandikira mu Bayibuli egy'okuzikirira iyo dusomye mu byashoye mu gice cyaho cya 22 bwe tusoma ku bikuliro 22 tugasoma ku murongo wa 11 ku nyole 11 hari isomo rivuga ngo birarangiye waliwo ekigambo ekigamba nti bikiwedde ukiranirwa agumya akiranirwa atali mutuukirivu asigale mutali butuukirivu uwanduye mu mutima agumye yanduye n'atali mulongoofu mu mutima asigale nga si mulongoofu umukiranutsi agumye akiranirwa n'omutuukirivu asigale nga mutuukirivu uwera agumye yera n'omutukuvu asigale nga mutukuvu urumva iryo somo owuli ebyawandiikibwa ekyo bivuga abantu bane kyogera abantu bana umukiranirwa atali mutuukirivu uwanduye mu mutima omutali mulongoofu mu mutima umukiranutsi omutuukirivu n'uwera n'omutukuvu iyo abantu basomye iryo somo abantu basoma ekyawandiikibwa ekyo bagira ngo rivuga abantu babiri balowooza likyogera ku bantu babiri ariko rivuga abantu bane n'ekyogera abantu bana yewe ndagira ngo mvuge ku bantu babiri ndakwogera ku bantu babiri ku muntu witwa ukiranirwa omuntu ayitibwa atali mutuukirivu n'umuntu witwa uwanduye mu mutima n'omuntu atali mulongoofu mu mutima ukiranirwa atali ni mutuukirivu umunyabyaha ukora ye ibyaha muntu akola ebibi uwanduye mu mutima atali mulongoofu mu ni mutima umuntu ye w'inyangamugayo muntu ataliko kyakunenyezebwa yakoresha amategeko mu bigaragara anyweza amateeka mu mirabika ariko akaba afite ikibazo mu naye mutima ng'alina ekizibu mu mutima kandi amategeko y'Imana ate amateeka ga Katonda arenga kureba ibikorwa gasukka kukulaba ebikolebwa maze agasuzuma umutima ne wacu gakebera omutima gwaffe ibyo nibyo Yesu yavuze yesu yayogera ebyo igihe yasobanuraga amategeko ng'annyonnyola amateeka ga Katonda buri tegeko ry'Imana amategeko icumi buli tteeka mu mateeka 10 Yesu yayihaye ubusobanuro bwaryo yesu yawa obunyonyofu bw'etteeka bwe yatwala ku tteeka tottanga aravuga ati umuntu wanga mwene n'agamba omuntu akyawa muganda we uwo nguwo ni umwicanyi oyo musi kandi nubwo umuntu yareka kwica mu buryo omuntu ne bugaragara bw'aleka okutta mu ngeri erabika ntabwo yakwikuramo umujinya tayinza kwejjamu ntabwo bukyayi yakwikuramo tayinza urwangano kwejjamu bukyayi nubwo yakwikubita ne hasi bwe yeekuba wansi uwo nguwo amaze kureka ibikorwa bigaragara oyo amaze okuleka ebikola ebirabika akaba asigaranye ikibazo cyo mu mutima ng'asigaza ekizibu ky'omu mutima ni wa wundi twasomye muri yoli ntasomye mu Yakobo ahavuga ngo namwe ab'imitima ibiri nammwe ab'emitima ebiri nimurire muboroge mukaabe mukuba ebiwoobe ubundi umuntu kati nno omuntu avukana umutima umwe wa kamere azaalibwa n'omutima gumu gw'obuzaalyanwa iyo umuntu amaze kwiyegurira Imana bw'amala okwewaayo eri Katonda agira umutima wa kabiri witwa umutima afuna omutima ogwokubiri oguyitira omutima omwoyo wifuza gukiranuka omutima ogwegomba obutuukirivu umutima wifuza gucika ku byaha omuntu ogwegomba okuva ku kibi ariko akaba agifite na wa wundi wa kamere naye nga kyalina ne guli ogw'obuzaalyanwa umukururira kujya mu byaha ogumusika okugenda mu bibi kandi Imana irashaka yuko akira umutima ate nga Mukama ayagala afune omutima gumu ogw'obuzaalyanwa gubone guli ogumusika okugenda mu bibi none kakati uko atashobora kuwikiza tasobola kugwewonya Imana iravuga ngo narire Mukama agamba nti akaabe naboroge akuba ebiwoobe Pawulo igihe yariraga Pawulo bwe yali akaaba akavuga ati mbonye ishyano n'agamba nti zinsanze nshaka gukora ikibi kibi njagala okukola ekirungi ekibi ne kinkulembera nshaka gukora icyiza ariko kugikora njagala kukola ekirungi naye okikola tewali ibyo abivuze mu gice cya karindwi biga mu ssula y'omusanvu ariko ageze mu gice cya munani mu ssula y'omunaana yagituukamu aravuga ati nuko n'agamba abari muri nti Kristo Yesu ntateka kaakano abali mu Yesu Kristo tebaliko musango kuko itegeko ry'umwuka kubanga etteeka ery'omwoyo wo muri Kristo ogw'omu Yesu Kristo ryambatuye ububata bw'itegeko lyanzijja mu ry'ibyaha buddu bw'etteeka ery'ekibi n'okufa ayo niyo maherezo y'ayo marira eyo y'enkomerero y'amaziga ago etteeka ery'omwoyo ryaje kumubatura itegeko ry'ibyaha lyamujja mu tteeka ery'ekibi ery'okufa njya nkunda kubabaza mbeera nnyo mbabuuza nti ibintu turimo tuvuga murimo murabyumva byenjogera bino mubiwulira cyangwa se murumva rurimi oba rutamenya muwulira lulimi olutategeerekeka rero mu ncamake ndimo ndavuga iki kakati mu bumpimpi njogera ki ndimo ndavuga imiterere y'amategeko y'Imana njogera ku mbeera z'amateeka ga Katonda amategeko y'Imana amateeka ga Katonda areba ku bintu bigaragara atunulira ku bintu ebirabika kuba wakwica umuntu oyinza kuba nga otta kuba omuntu watwara ibintu by'umuntu otwala ebintu by'omuntu kuba n'omubba wakora ku isabato oyinza okukola ku sabbiiti ariko buri tegeko naye buli ryose tteeka lyonna rifite n'urundi ruhande rutari igikorwa liyina n'oludda olulala olutali lwabikolwa uburyo urwo ruhande rumenywa n'Imana kubanga oludda olwo Katonda yekka yalulaba urwo ruhande rumenywa n'Imana yonyine olwo oludda olutegerwa Katonda abantu yekka baba bita umuntu mwere abantu abayita omuntu mulongoofu wanduye mu mutima naye ng'ate eyo atali mulongoofu mu mutima atali mulongoofu mu mutima singa sitali mulongoofu olwo ekyawandiikibwa ekyo omuntu alina kizibu mu bikolwa ekizibu kyalina kiri mu mutima kandi igihe Yesu aza abagutse
Yesu waliba ku ntebe y'ekisa maze iryo tangazo rigatangazwa ekirangiro ekyo ne kiyita bikavuga riti ukiranirwa gumya nti kiranirwa omutuukiri atali mutuukirivu asigale atali mutuukirivu bikavuga riti ukiranuka gumya kiranirwa nti omutuukirivu asigale nga mutuukirivu bikavuga riti uwera gumye Yesu nti omutukuvu asigale nga mutukuvu bikavuga ngo uwanduye mu mutima gumye yanduye natali mulongoofu mu mutima asigale si mulongoofu mbabwire yuko mbagamba nti ukiranirwa atali mutuukirivu n'uwanduye mu mutima natali mulongoofu mu mutima washimye gukiranuka kutemerwa n'Imana oyo yakkiriza obutali bulongoofu obutakkirizibwa Katonda gukiranuka kugizwe n'ibyo abantu bashoboye bakabireka obutuukirivu obukolebwa n'abantu bye basobola okukola ne babireka gukiranuka kugizwe n'ibyo bashoboye bakabikora obutuukirivu obusobola okukola ebintu ne babikola gukiranuka kutemerwa n'Imana obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda nga buli ddiini yonna mu nsi ikintu ryigisha abayoboke bayo ekintu kyeriyigiriza abakkiriza baayo gukiranuka kutemerwa n'Imana bwe butuukirivu obutakkirizibwa Katonda leka bino nikora ibi kola bino ariko umuntu akabireka omuntu n'abireka n'ibindi akabikora n'ebyo n'abikola umutima utarigeze uvunguka ng'omutima gwe tegwamawukako yadde Katonda akaba afite gukiranuka kwemerwa ng'alina n'abantu obuttuukirivu obukkirizibwa abantu imbere y'Imana atemewe naye mu maaso ga Katonda iyo takkirizibwa abantu barimo bava ku gukiranuka abantu bava ku tali butuukirivu bagashaka kujya mu gukiranuka nga baagala okugenda mu butuukirivu hano hagati hari icyobo cyitwa gukiranuka kutemerwa wakati waliwo ekinnya ekiyitibwa obutuukirivu obutakkirizibwa Katonda yagushijemo abantu bose sitaani kiyasolonga abantu abangi inshuti zanjye bavandimwe ate emikwano gyange abaagalwa ukuntu abantu bagiye kuzabyibuka igihe cyarageze abantu nga bali bijjukira ekiseera kyayise mbega uburyo tuzabireba igihe tuzatwiga icyigisho cy'urubanza tujja kubiraba mu kyogeyo eky'omusango uburyo ibintu byo mu bitekerezo ebintu eby'omu birowoozo ibyo bintu bizwi n'Imana gusa ebintu ebimanyikitibwa Katonda yekka arisha umugore we omuntu ng'abikweka mukazi we arisha umwana we yabikweka mwana we atarigeze abigira ku ntambara ngo abirire imbere nga tiyabigendera ku lutalo akabiire Katonda mu makya n'akawungeezi abigirire inzara n'inyota abeere n'enjala n'ennyota eyabyo ngo hahirwa abafite inzara n'inyota bayibuli ega nti balina omukisa balina enjala n'ennyota ni abantu eby'obutuukirivu bifuza gukiranuka be bantu abeegomba obutuukirivu bwa ibyo Yesu bintu bikabatera inzara ebintu ebyo ne baleetera enjala n'ennyota kandi bikabazanira ayo marira ate ne baleetera amaziga ago Yesu kayogera ngo abo bantu bazahaza Mukama agamba nti abantu abo bali kukusibwa ukuntu ayo magambo avuga biri ebigambo bino byogera intambwe ya mbere mu kwiyunga n'Imana oluto olusooka mu kutabagana ne Katonda ni ukwemera icyaha kwe kukkiriza ekibi icyaha ni ukwica amategeko ekibi kwe kumenya amateeka kugira ngo umuntu amenye icyaha cye omuntu osobola okutegeera ekibi kye umunyabyaha agomba kugenzuza ubutungane bwe urugero ruhanitse rw'amategeko omwonoonyi ateeka okukebera ekipimo ky'obubi bwe n'ekigere ekyewaggulu eky'amateeka ga Katonda amategeko y'Imana n'indorerwamo amateeka Katonda ndabirwamu yerekana ubutungane bw'imico eraga obutukuvu bw'empisa kandi ikabashisha umuntu gusobanukirwa intege nke ze ate negasobozesa omuntu okutegeera obunafu bwe hano baranditse ngo bano babandika nti amategeko ahishurira umuntu ibyaha bye amateeka gabikkulira omuntu ebibi bye ariko nta muti wo kubikiza atanga naye tegayina ddagala libiwonya mu gihe amategeko asezeranira ubugingo uyumvira anavuga ko umugabane we utayumvira ari urupfu mu kiseera amateeka bwe galaganyisa omuntu agagondera obulamu ate ne galaga nti atagagondera kufa ubutumwa bwiza bwonyine enjiri yokka nibwo bushobora gukiza umuntu gucirwaho iteka yesobola okuwonya omuntu okusalira omusango n'amateeka Katonda reka mbabwire inshuti zanjye kamabuli emikwano gyange umunsi umwe olunaku lumu Yesu yahuye n'umusore w'umutunzi Yesu yasinkana n'omuvubuka omugagga uwo musore w'umutunzi aramubwira ati mwigisha omuvubuka omugagga n'amugamba nti muyigirize omulungi mbese nkora iki ngo nzahabwe ubugingo nkole ki okufuna obulamu obutaggwaawo Yesu aramubwira ati genda witondere amategeko Yesu n'amugamba genda okutuukiriza uwo musore amateeka amubaza ati nayahe n'amubuuza galiwa Yesu aramubwira ati ntukice tottanga ntugasambane toyendanga ntukifuza ibintu toyegombanga by'abandi by'abalala n'andi nkayo n'abalala ng'ago uwo musore abwira Yesu ngo omuvubuka n'agamba Yesu ayo yose nti awo gona narayitondeye nagatuukiriza uhereye mu buto bwanjye okutandikira ne mu buto none igisigaye ni kati iki ekisigadde kye kiriwa mbese ni iki Yesu yakoreye umusore Yesu kikyakolera omusajja ntabwo omuvubuka Yesu ono yamubwiye ikindi kintu cya kabiri Yesu kiyongera kuri tiyamugamba icyo, kyakubiri kijjako ku ekyo ahubwo yamuhaye ikizami yamuwa ekigezo kandi akimuha ku itegeko rya n'akimuwa ku tteeka erisooka byaragirwa ntukagire izindi mana mu maso ekigamba nti tobanga na bakatonda balala wendi aramubwira ati genda ugurishe ibyo n'amugamba utunze, genda otunde by'oyina maze ubihe abakene obiwa abaavu uhere kuza umurikire ojjo ngoberere nibwo uzagira ubutunzi bwiza. ng'olibeera omugagga mu ggulu Yesu yifuzaga yuko Yesu yali yeegomba nti uwo musozi agereranya omuvubuka oyo apima obugagga bwe no gukurikira Yesu n'okugoberera Yesu igifite agaciro ekirina omuwendo mbese Imana ye yari iyihe muri ibyo Katonda bintu? we yali ani mu bintu Mbese ebyo yari Yesu yali Yesu cyangwa bwari ubutunzi oba bwali bugagga bwe uwo musore omuvubuka oyo yagiye ikinyumanyuma yagenda yadda emabega ntabwo kenyumanyuma yongeye kugaragara tiyakomawo
hari igihe ubwira umuntu tuva eyinza mu muntu nti bulira ikintu ukwiye kukireka kino sana okukireka tuvuze ibigirwamana bwetwogera ebifaananyi bwetwogera ebifaananyi ensoga ndi kusumba kiti naye umuntu umusatsi we omuntu enviiri ze ushobora kumubera ikigirwamana zisobola omubeera ekifaananyi yakubwira ataho kugira ngo umureke nazanye nti okuleka enviiri ezo wakirinzikirira reka mbabwire inshuti zanjye kambabuulya emikwano gyange aba dukwiye gusobanukirwa amategeko y'Imana mu buryo tekotegeera amateeka ya Katonda mu ngeri y'omwoyo tugasobanukirwa uburemere bwago ne tumanya obuzito bwago tugasobanukirwa ubunini ne bwago tutegeera n'obunene bwago nate kubikora vuba cyane tubikole mangu nnyo kubera ko Yesu agiye kubanga kuzamuka Yesu anatera okukomawo ndagira mbabwire ko bitari yakubaga nti tebirudde iryo tegeko rya mbere etteeka erisooka uwo musore ryaramutsinze omuvubuka lyamuwangula singa yamuwa ekigezo ku lyokubiri nayo lyandibera limuwangula yandimereza omuvubuka agamba nti gwe naye gatuukiriza nga tewalina erimu lyeyatuukiriza bwe twogera olukunga luno abantu balowooza nti tugendera kwogera sabbiiti tuteekwa kwogera amateeka gonna 10 ne tukusaba weekebere ku buli tteeka kubanga buli tteeka lyonna Yesu yagamba nti omuntu naye agondera amateeka n'amenya mu mulimu aba ayonoonye gonna. Lwaki? Mu nteekateeka ya Katonda teri muntu ayinza kutuukiza amateeka n'abakola yeesitalako kubanga omwoyo omutukuvu asoboza omuntu okutuukiza amateeka tasobola kumusobozesa kutuukiriza limu. Tasobola kuleka nti wabeewo lyatatuukiriza. Bw'agamba nti waliwo gaatuukiriza nga waliwo gaatuukiriza ne gaabo gaatuukiriza batagatuukiriza lwakuba batafunye ekigezo ayinza osanga tagatuukiriza. Kati mikwano gyange ate baganda bange tusaana tukkanye ne Pawulo nti omutima gw'obuzaayana omulabe wa Katonda tegusobola kutuukiriza amateeka ga Katonda. Si lwakuba tegwagala gatuukiriza naye tegusobola. Ebyo bintu bisusa omuntu. Tusaana kukkanya ne Pawulo yayogera nti amateeka ga Katonda ga mwoyo naye nze ndi wa mubiri. Babuulya omuntu yenna bw'anaayekebera n'ategeera ebintu ebyo n'abikkiriza aba asembedde kumpi Katonda ayinza omumuyambira. Mikwano gyange bwe muba mwagala okufuna omukisa eri Mukama mukebere obutuukirivu bwammwe n'ekipimo ekyowaggulu eky'amateeka ga Katonda. Wetegeeza gandi nti siri wa bujja, siri wa mukyayi, nti siri wa malala, nti naye siri mujeemu. Ibyo bintu bidashobora kurebeshwa amaso, ebitalabika n'amaaso ebyo amategeko y'Imana arabihana amateeka ga Katonda gabinenya. kandi nta kizinga nubwo cyaba kiri Ate tewali mu bbala yadde ishobora kuzajya mu ijuru. ekisobola okugenda mu ggulu. Imana yateganyije inzira ishobora Mukama yateekateeka ekkubo erisana okututuukiriza bye twakyawanga ne tubyagala, bye twayagala nga ne tubikyawa ne tukkanya ne Katonda. Mukama n'awandiika amateeka ge mu mitima gyaffe n'ateeka n'omwoyo gwaffe mu mitima gyaffe n'atuleetera okutambulira mu mateeka ge ne tumaliriza amateeka ge. Ekigendererwa kya Katonda kirungi ate ekitegeerekeka. Ekizibu kiri ku bantu okubanga tebeekebera. Pawulo yawandiika nti bwe twekebera tetuyinza kubaako musango. Tumanya nti omwoyo baali muffe ne tumanya batali muffe, naye abantu babikwata bate mu lujjudde tuligenda mu ggulu. Teri awaayo ekiseera nti yeekebere n'ekigere ekyowaggulu. Ekigere ekyowaggulu nga teyeerekedde atunuulye engeri gy'ali wansi ennyo, alabe nga tewalina talumu yadde kukuba. Omuntu ayinza okukaabira Katonda. Yesu nga kyali ku ntebe y'ekisa n'amusaasira. Kawungezi ka leero nsanyuke okubasabira omukisa olw'amateeka ga Katonda amatukuvu, olw'amateeka ga Katonda
amagongo amategeko y'Imana atera amategeko tunagaleta eddembe ariko asaba ko tubanza kugamwe n'Imana nga twetagisa okutabagana ne Katonda umudendezo tuwubone buli ddembe tulifune duhagurukire ku bintu katuyimire ku bigere byaffe maze mu buryo bwo gusoza amategeko mu ngeri y'okumaliriza olukuŋŋaana luno iki cyigisho tumaze kwiga ekyo kwiga kino kitumaze maze dusenga Imana tusabe nno Imana yacu Katonda waffe twagala turagushimye muri uyu mugoroba tukwebaza akawungezi kano kubw'imbabazi zawe nyinshi zabanye natwe olw'ekisa kye kingi ekibadde naffe tugushimiye amategeko yawe 10 tukwebaza olw'amateeka ge 10 amategeko avuga imico y'Imana amateeka gogera empisa za Katonda kandi iyo mico Imana irashaka kuyinjiza muri ategeeza empisa Katonda ziteeka mu ffe twabayeho igihe kirekire dukunda iby'Imana yanga twabeerawo ekiseera kiwanvu nga twagala Katonda byakyawa iby'Imana ikunda nga tukyawa byayagala Katonda twebwe n'Imana tudashyize hamwe ffe ne Katonda nga tetutabagana ariko umugambi w'Imana ni mwiza naye ekigendero kya Katonda kirungi Imana irashaka yuko amategeko yayo tuyipimisha Mukama ayagala amateeka ge tugeepimeko tugasobanukirwa ubunyacyaha bwacu tutegeere obwonoonyi bwaffe tugasobanukirwa uko twayakurikije n'iby'inyuma gusa bigaragara tutegeere bwe twagobereranga byakungula ebyabikira abantu ariko imbere mu mutima abantu batareba naye mu mitima abantu batalaba buri tegeko ryose kuva ku rya mbere kugeza ku rya nyuma buli tteeka lyonna okuva ku lisooka twakulisembayo ayo mategeko y'Imana twarayishe ag'amateeka twagamenya ntabwo dushobora kubona urwitwazo dutanga tetusobola kufuna kyakwekwasa kituwaayo impamvu twatanga imbere y'Imana ntiyakwemerwa ensonga gye tuyinza okuwaayo mu maaso gano tekkirizibwa hari ikintu kimwe gusa dushobora gukora kintu kimu kyokka tuyinza okukola ni ukwemera ibyaha byacu okukkiriza ebibi byaffe kuko ijambo rye rivuga yuko kigambo Katonda kyogera nti umuntu wishe ibicumuro bye abikka ku kusobya kwe ntabwo azagubwa taliraba mukisa ariko umuntu wemera ibyaha bye naye imbere akkiriza y'Imana ebibi mu maaso ga Mukama akemera yuko kuva mu bworo bw'ikirenge kugera mu mutwe nta hazima nakkiriza nti okuva mu ntobo y'ekigere tuba ku mutwe tewali akemera bulamu yuko nta tegeko na rimwe yigeze nakkiriza yubahiriza nti wali tteeka limu lyassamu ekitiibwa Imana iramwakira kandi Mukama amwaniriza ate n'amusonyiwa turagusabye ngo abantu baje muri aya tusabye materaniro abantu bazze mu lukuŋŋaana luno ubahe umwuka wawe wera obawe omwoyo omutukuvu kugira ngo bisuzume mu buryo basobole bw'ukuri okwekebera mu ngeri esaana Imana twanyuzwe n'ibintu bidafite cumi na Mukama twamatya n'ebintu bitana kyebigasa ibintu bidashyitse byaratunyuze ebintu ebitutukidde none reba igihe byatumatiza tumaze dusenga nga besa kitumaze nga tusaba turacyari babisi haba tukyali babi Mukama umujinya turawugira obujja tukyabuyina urwango turarufite obukyayi tukyabuyina ubwibone amalala buratwuzuye gatujjudde duhora twishyira hejuru tubeera cyane twegulumiza nnyo Mukama ntabwo dushobora kuzajya mu ijuru tetusobola kugenda mu ggulu atari uko we ubitwanze nga si ggwe wetuwadde ahubwo twebwe ntabwo twabyemera naye ffe tuyinza ntabwo bikkiriza twahasanga ibitunezeza tuyinza sangayo bitusanyusa kuko iyo myanda yose itahaba kubanga obukyafu omwo tebuliyo dusabiye umuntu wese uri muri iri tusabidde teraniro omuntu ali mu lukuŋŋaana luno kugira ngo umuhe umugisha omuwa omukisa kandi Imana yacu ate Mukama ye kuzacirwaho iteka kandi aleme yaraje kusalirwa afite musango ijambo ng'ate ryawe. yazze okuyiga ekigambo kyo ye kuzaba nk'abandi bose babikeresheje aleme okubeera nga mulaba n'ababizannyisa ahubwo muri iri joro naye mu kiro kino ubwo tugiye gutaha bwe tugenda okuddayo umuntu wese atahe omuntu yibaza yenna addeyo nga yeebuuza atahe yisuzuma addeyo nga yeekebera ibintu byo kugenda tunezerwa kandi icyo tunezererwa kitasobanutse ebyokutambula nga tusanyuse nga tebitusanyusa si ya butuukirivu reka rero umugisha wabane natwe Mukama omukisa gwe beere naffe kandi ibyigisho by'amategeko ate dutangiye ebyokuyiga ebitandisi by'amateeka uzabiduheremo umugisha obituweeremu omukisa tubisabye mu izina rya tubisabe mu Yesu linnya lya Yesu amina amiina